Ćao ljudi, pre početka videa bih vas zamolio da kliknete ovo subscribe dugme sa zvoncetom i ovo like dugme da vas ne bi udarilo u lice. Uživajte u klipu. Ljudi, pre početka klipa bih vas zamolio da se joinate na naš Discord server ko želi da igra s nama ili to je sa mnom Among Us, da se joine ili druga igrica Rocket League, Fortnite. Joinite se na Discord, link će biti u opisu, a vi uživajte u početku ovog videa. I ćao ljudi, dobrodošli na novi klip na kanalu. Danas ću vam pokazati kako da instalirate Among Us Free sa svim skinovima, sa ljubimcima, šeširima i svemu što hoćete. Tako da ostanite do kraja klipa ako želite da saznate kako i da krenemo u video. Prva stvar koju treba da uradite je uključite vaš browser. Sljedeća stvar koju treba da uradite je da ukucate Steam Unlocker. Zatim kada ste napisali Steam Unlocker, uđite ovdje na ovaj prvi sajt. Znači, kada ste ušli na ovaj sajt ću vam reći, možete skidate dosta igrica koje su na Steamu, ali da koštaju, ali ne može baš sve naprijed kao Fall Guys, ali može na primjer kucate Among Us. Znači, kada ste ukucali Among Us, izaći će vam prva igrica, 100%, evo, Among Us. I još što je zabavno na ovdje, uvijek zadnji update koji izađe u igrici, taj je download. Tako da, znači, uđete u link, zatim scrollate malo dole i kliknete na ovo. Kada ste kliknuli, izaći će vam ovo, ako im izađe nešto štiklirate, a zatim kliknete continue download. Zatim, kada ste to uradili, sačekajte 4 sekunde. I zatim kada ste sačekali, samo kliknete download now i počet će da vam se skida. Zatim, kada vam se skinulo, znači skinut će vam svako, znate. Zatim, uđite u njega i kada vam se ovo otvori, samo ovo izbacite na pozadinu. Ekstraktujte, nebitno. Uglavnom samo izbacite na pozadinu, uđite i ovaj Among Us folder, to je glavni folder. I ako želite možete njega izbaciti na pozadinu, ali što bi vam ja preporučio što sam ja uradio. Uđete na ovo igrica, samo kliknete na nju desni klik i zatim kliknete Create Shortcut. Znači, create shortcut i taj shortcut samo izbacite na pozadinu i možete ga imenujete kako god želite, naprimjer Among Us bla bla. Znači, nije bitno, samo uđete i to vam je igrica, ali kad mislite, naprimjer, samo ovako Among Us izbacili na pozadinu, ne bi vam radilo, tako da uradite ovo kao i ja i to je to što se tiče toga. Ajde sad uđemo u igricu, ali pre nego što uđete u igricu pokazat ću vam kako da imate ljubimce, pošto ovako nećete imati ljubimce i neke šešire i skinove. Znači, prvo uđete u Steam. Neću ja to da vam pokazujem, ali uglavnom uđite u Steam, znači, zatim uđite u igricu, ali samo jednom morate uđete u Steam, posle ne morate ulaziti u Steam, samo za sad, bar jednom uđite u Steam da bi vam se to računalo i zatim kada ste ušli u Steam, uđite u igricu. Zatim kada ste ušli u igricu, kliknete, znači šta želite igrati, kliknete online, morate obavezno staviti ovdje svoje vaše ime, znači moje CAPEONJT, i da vam bude ovdje na koji server vi igrate. Ako želite sa drugarima, svi vaši drugari moraju da budu na isti server, evo ja sam na Evropi. Znači ako hoćete, evo da vam pokažem na public, ima dosta lobija i vi ako želite igrati sa drugim ljudima, a ako ne želite to, znači ako želite se joinate, samo ukucajte kod. Ali kako biste znali kod, znači kliknite create game, izaberite šta vi želite, koliko playera i svega ostaloga. Zatim sad će vidite, kada sam ja tu ušao, na ovaj laptop mogu da provjerim boje, imam sve hetovi, sve što želim, imam i više nego prošli put kad sam ušao. Ljubimci sve koji želim, skinovi također i ovo je game settings, dobro, to vas ne zanima. Uglavnom, to bi bilo to od klipa, ja sam samo teo ovo da vam pokažem, nadam se da sam vam pomogao, ako jesam, like, share, subscribe na moj kanal, a i da vas podsjetim, followajte me na Instagram i zadnja stvar je da se joinate na naš Discord server. Svi oni koji žele da igraju Among Us sa mnom ili sa ostalim drugim mojim ljudima, to jest drugarima, neka se joinu na Discord, ostavit ću link u opisu, tako da joinajte se, znači ima se sprdamo na tom Discordu, stvarno će biti zabavno, tako da ja se nadam da ste uživali, ako jeste, znate šta treba uraditi, a mi se vidimo u sljedećem klipu ili live. Pozdrav!